Voilà, nibyo ngira ngo warabajije ati izamuka corruption mu Banyarwanda dufite tolerance zero tolerance. Nibyo niyo gahunda ya leta, ubundi ntabwo twemera corruption, byaravuzwe inshuro nyinshi, ariko murabizi nyine n'abaminisitiri bava mu Banyarwanda, iyo twifuza kwicika burundu ariko iboneze ku Munyarwanda wari wese, ntabwo ari uko ari ministeri cyangwa atari ministeri, Umunyarwanda wese byabonekaho icyambere biratubabaza. Ariko ikiza iyo yemeye icyaha nyine icyo gihe inzego z'ubutabera zikora akazi kazo. Ibyo case mwumvishe iri under investigation, barimo kuyikora iperereza, ahubwo ngira ngo na kimwe ahubwo kikwereka nyine ko ya tolerance koko ari zero, nuko na ministeri wabifatiwe mabihanirwa, birakonfaminga nyine uwo murongo wa leta. Iyo abatari zero uwo minister ntiyari guhanwa, ariko mwabonye ko nyine yakora investigation naho bwarabyemera, igisigaye twareka nyine ubwo inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo. Ikindi mwavuze muti social media, kuki bijya muri social media mbere uko bijya mu rukiko. Social media sisi mutubwira nyine ko abanyamakuru bafite ubwisanzure, social media nyabona nitangaza makuru, ubwo nyine ntabwo ari kubye influencinga judge afite ibintu yize n'ibyo agomba gukora, niyo mpamvu tuvuga ngo tureke ubutero gukora akazi kabwo, hanyuma itangaza makuru byo ntabwo turizirika, turareka rigakora ibyaryo naryo, ariko tuzirikana ko abajudge bafite ubushishozi n'ibyo bize n'uburyo baca imanza, rwose njye numva nta kibazo kirimo. Ikindi yabaje ati ingamba ku mwana w'umukobwa zatuma ruswa y'igitsina icika burundu. Ikibazo nyine nuko ruswa itangwa mu bwihisho, ariko ubundi leta yo ishaka ko ruswa yabo y'igitsina yaba na ruswa isanzwe rwose icika burundu. Ariko ngoretse ku mwana w'umukobwa specifically, rwose muzi ko turi mu bihugu byagirira guteza imbere umwana w'umukobwa, kumutinyura kujya mu ishuri, kumubwira ko ubushobozi bwo kwiga bafite nk'uko buri mwana wese yakwiga, kwitinyura mu myuga inyuranye, ko akazi kose yagakora, nubwo ari umukobwa yakora akazi kose gashoboka. Izo mbaraga zose leta irazikora, ariko bigeze muri ruswa byo ni ibindi, ni person, ni umuntu wafashe ikintu cyo gutanga ruswa cyangwa se kuyaka mugenzi we agiye guha service ni. Ibyo leta ibigwanya muri rusange, tugwanya ruswa iyo ari yo yose, ariko gahunda zo guteza imbere umwana w'umukobwa rwose ngira ngo mwese murazizi ni nyinshi cyane, nyinshi rwose zirahari, kandi ntabwo tuzigera tugabanya izo mbaraga zo kugira umwana w'umukobwa yitinyuke akazi, cyane ko contribution y'amajyambere y'igihugu tuba tuyikeneye. Nagira ngo rero mbashimire kuba mwitabira ikiganiro, ngaruka ku bintu nka bibiri by'ingenzi bya navuzeho byatumye tunatekereza kongera kubaganiriza, kuko nkuko nkunda kubabwira tubafata nk'abafatanya ibikorwa beza bacu badufasha kugira ngo duteze imbere gahunda za leta. Ngaruka ku bintu bibiri, icyambere nuko ikintu kitwa izamuka ry'ibiciro rimaze iminsi rivugwa ku isi yose kandi twese tuzi, cyane mu Rwanda. Ndivuga ibintu bibiri, icyambere nuko tubikurikirana nka leta kugira ngo tugende turebe icyo twakora gishoboka. Ingaruka ko izamuka ry'ibiciro ntabwo leta yarahagarika ngo bikunde, ni byinshi bishingiye ku ngaruka z'ibintu bera ku isi yose biri global, tudafiteho control. Ariko icyo leta ishoboye igeza kugifixinga bikagira icyo bigabanyaho nibura gatoya, ubiciro ntibikabye gutumbagira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kwizamuka ry'ibiciro nuko ngaruka yuko ntabwo ari fenomene y'u Rwanda gusa, no muri region yacu. Buri ufashe iyi region East African Community, buri gihugu gifite aho cyazamutse cyane n'ikindi aho cyazamutse bukeya. Ushobora gufata nk'isukari ugasanga wenda mu Rwanda yazamutse kurusha ku baturanyi bacu, ariko wagera ku munyu ugasanga mu Rwanda ntiyazamutse kurusha ku baturanyi bacu. Gutyo buri gihugu ni ikibazo kiri ku isi yose, kiri ku mugabane w'isi, imigabane yose, kiri no muri Afrika yose. Ndagira ngo bimvikane ko izamuka ry'ibiciro ntabwo ari mu Rwanda gusa, ahubwo ndetse twe mu Rwanda dufite ifoto twari dukora kugerageza nyine gutanga za nkunganire zituma ibiciro bitazamuka, kuko nkuko nabibabwiye iyo nkunganire zajyamo byashobora no kurenga ku byo tubona. Ariko again nkavuga ko ni shock iri ku isi, iri global, ifite icyayiteye, twizera ko kizarangira vuba. Ubundi butumwa natanga none ni kwizamuka ry'ubukungu, ni imbaraga zirimo gushyirwamo kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze kuzahuka. Nkaba nababwira ko iriya gahunda twise manufacture and build to recover irimo kugenda itanga umusaruro, aho duha abantu deadline yo kuvuga ngo niba hari ikintu u Rwanda rukeneye guproducinga tutageraga
tugwa incentives nizo gikorere mu Rwanda ariko nawe uruganda rwozguze vuba urutwereke amaza incentives zawe twaguhaye bone kuzi benefiting. Turimo kunyara tone umusaruro bigaragara ko kugenda tuganaho uko dushakisha uburyo twakwigira ku gihugu kwacu niho turimo gushyira imbaraga cyane bijyana no kugenda turi covering from covid. So nkaro nabiza ko nubwo izo shock mu biciro zihari ariko ubukungu bwacu ntago bumeze nabi. Niyo murebye growth iri projected ujyanje n'ibihugu bya Afrika ntago turi mu ameze nabi. Projected growth yacu uko ubukungu buzazamuka tubana dufite ikizere ko buzazamuka neza bikanahura nuko nyine uyu munsi twatangije kira kigega cyo kuzahura ubukungu cya kabiri ndetse kirimo amafaranga menshi arutari muri phase ya mbere nayo yatanze umusaruro wayo. Harangiza bagura ko impact yoroshye kuyibona rwa rugero n'abahushe mbabwira ngo igihe hoteli za Restaurant zakoraga nabi mwabonye uko umusaruro w'abaturage wapfuye nabi ibitunguru inyanya amagi kuri mu buhinzi bigapfa uburo tubizamuramo kugira ngo recovery process ijye no guteza imbere amajyambere muri rusange. Nagira ngo mbashimire tuzakomeza tugiriye duhora tuganira ibibazo by'igihugu cyacu kandi mbasaba ko mukomeza kudufasha mu mwigisha myumvire kuko muri rufunguzo rw'iyigisha myumvire mu baturage kuko muri mu bantu b'amakuru kandi mukaba makuru meza. Amakuru rero avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Buganda. Umunyarwanda yahoze ari mu gisirikare cy'u Rwanda yatawe muri yompi n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Robert Kabera yari afise ipete rya Sergeant Major, yari impunzi yemewe n'ishami ry'ishami mpuzamakungu ONU rijejwe impunzi ku isi HCR. Userukira impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala Emmanuel Munyaneza yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza. Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 16 mu masaha ya saa 3 i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda. Bamufatiye iki? Guherejo kugera uyu munsi ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntago ari ibyo akoreye Bugande, niyo makuru dufite. Leta y'u Rwanda se imurega iki? Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye ngo bizwi nabo mu Rwanda. Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda muri Uganda nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kubashakishwa? Ntago byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo yarakimara kubona ibyangombwa vuba by'ubuhunzi byuzuye. Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda? Yaje mu 2020. Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF? Yari Sergeant Major dukurikije uko avuga muri statement ye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha. Muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko bivuga cyashuraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa? Ntago umuntu bamufata bitunguranye. Kuri za social media ziva zandikirwa mu Rwanda hagiye hagaragara izina rye bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi yakwiye kujyanwa mu Rwanda, ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi. Hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi? Ibimenyetso birahari kuko mvugana nawe isaha ya saa 3 yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose, hari ndabona imodoka enye za polisi, amapikipiki 3 ya polisi ariho abapolisi, ati hari troupe y'abapolisi irenga nka 50. Muntabariza ati ndapfuye, afite ubwoba bwishi. Mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa SEMA yukorana na office y'impunzi hano ahageze, n'umugabo Major Mwita John. Ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na leta yabimenye kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata. Byumvikana ko iyo bitarimo leta yari kurekurirwa aho ngaho, kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Kampala kuri polisi yaho muri CIDR. Urumva ko
urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi ingana icyo yaje kumureba igasaka urugo rwe hakaza n'abashinzwe impunzi. Ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha. Ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he? Oya ntagifungiyeyo. Amakuru dufite nuko ubu yaba ari aho bita Kireka. Abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate? Abafungirwa Kireka ni mitegenzura ibyaha ngo bikomeye. Ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa, bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho. Ubwo ibyaha bye bizashobora n'abafite ibyaha bya muhama, niba badafite ibyaha ntibizamuhama zaba umwere. Niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano. Hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa leta y'u Rwanda nyuma ya lockdown cyangwa se nyuma yaho General Kayihura atakiyoborera polisi. Iyi niyo case ya mbere ibanje. Emmanuel Bizimana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala, ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika arabandanya. Turacari ku makuru y'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirinuba amafaranga y'impapuro z'amavuko zisabwa n'abashinzwe ibijanye n'ingo n'imiryango zo bita Etat Civil mu gace ka Tanganyika. Inkuru y'iminisha makuru y'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo hari Buvira. Aba babyeyi bo mu nkambi ya Rusenda bamaze igihe gito babyaye basobanura yuko bugarijwe n'ikibazo cy'uko bibagora kubona impapuro z'amavuko z'abana babo n'impapuro zizwi nka acte de naissance zitangwa na secteur ya Tanganyika. Cyo kungene byagenze twarabyaye nabyaye mu 11 maze kubyara mu 11 ndagenda hajya batangira impapuro turabaza ati none impapuro gute, baratubwira ati impapuro ntazihari mugende muzoza kuzitora. Ati atara bitanu nta rupapuro turonka. Ati kubera iki tutaruronka? Gwemo ngo birabashanga urumva ngo mwebwe ngo niyo twoziba ngo ziriko zirapfa ubusanga muriko muragenda iwanyu ngo muriko mushaka impapuro ziki. Ikibazo cy'impapuro za komine kiragoye cyane kugira binyaruke. Uragenda mwacerewe, wagenda nta mwanya, wagenda mara harugaye ukaburi yuja niyuva. Rero kugira binyaruke nuko udakoze mu mufuko ntigikunda. Chakubwira ko atamwanya uriho ngo abantu ni benshi akazi ni keshi. Aba babyeyi bava mu nkambi ya Rusenda bakajya gushakira impapuro z'amavuko ku kigo nderabuzima cya Rusenda akorera umukozi ushinzwe irangamimerere muri secteur ya Tanganyika. Bamya yuko babasaba amafaranga kugira ngo bahabwe izo mpapuro. Itera iteka Sentia nimbuze muri village ya 5 agaragaza yuko batanga amafaranga 10,000 kugira ngo babone izo mpapuro z'amavuko. Mu bisanzwe je maze kuwibaruka naragiye kurondera urupapuro, maze kugenda kurondera urupapuro nshitseyo bambwiye yuko impapuro haheze imyaka 2 zarabuze. Ariko sinibagiye nakomeje ngenda kuzirondera n'ubundi bakambwira ngo ntiziraza. Muri ico gihe tumaze kugenda kuzirondera tukazibura ntiyari je umwe twari benshi. Rero ni kwiyongerekana ry'abana ryateye ryongerekana. None ubu hageze ko tugenda kuzirondera bagomba kuduca amande kira muntu ngo atanga amahera 10,000. Nihora imbere Jean Claude ashimangira ko kubera ubukene afite byatumye abura amafaranga yo gutanga kugira ngo babone igipapuro cy'amavuko cy'umwana we. Ikibazo cy'impapuro z'abana nagiye kuzitora ariko imvo yuko ntaronse urupapuro nuko kugira uronke ari noti 10,000 bakuboneye na 15 rayatanga kandi ukazironka bigoye. Kira kintu cyose cyo muri hasi twari tuzi ko ari ku buntu ariko turatangazwa n'ukuntu byahindutse. Gusa nubwo biruko hari ababyeyi muri inkambi barinda gufata amadeni kugira ngo babone amafaranga yo kwishura izo mpapuro z'amavuko. Igira neza Eveline n'umubyeyi wo muri village ya 5 mu nkambi ya Rusenda. Ngambere utafise urwo rupapuro ntibagushirira umwana ku fomu. Rero kuba urufise nakamaro kanini cyane kandi ndetse nabo bataba bamushize ku fomu uri kurazunguruka aha muri iki gihugu tubayemo werekana urupapuro rwemeza ko uwo mwana ari gwawe barayo ko atari wowe wibye. Rero utarufise urumva ni kibazo
je nararonse bivanye nuko nabahaye 10,000. Umuyobozi ushinzwe irangamimerere muri sekiteri ya Tanganyika Mukeni Ngolo George yabwijwe ijya Amerika yuko nta mafaranga bishuza izo mpunzi kugira ngo zihabwe impapuro z'amavuko z'abana kuko haseri binyuje muri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNL ibishurira amafaranga. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko impunzi bishuza amafaranga ari ziba zaje gushaka ibyangombwa ku giti cyazo zitatumwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo.